Salibonani izihlobo ezithandekayo. Siyabonga ukuhlangana ngosuku namhlanje enkonzweni. Sibonga uThixo sigcinileyo ekudeni kweviki phakathi komume esikuwo. Kodwa inkosi ilokhu inkosi yethu ngoba yathembisa ukuthi lathi umhlaba uzuyephela. Nxa sihlangana kulinkonzo funa sibike enkosini sicela amandla ukubana ichasise kithi injongo esiyiphilele emhlabeni andubana ifike siye ekhaya sicimezeni isikhuleko. Baba wethu osezulwini siyabonga ukubana sibe ingxenye yabakhonzayo namhlanje. Siyabonga ukuthi baba usihloniphe kangaka siyizoni sithola ithuba lokulungisiswa ngegazi lakho. Nxa siyaqhubeka ngalinkonzo thatha indawo yakho ufinyelele umuntu munye ngamunye thina siya ehlawoni yaphakama ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen. Siyabonga hlobo zikaThixo ukubana sifike kulesi sikhathi salinkonzo. Ngiyakukholwa ukubana ukhona apho ngekhaya lihlezi njengemuli usemoteni funa omunye usemsebenzini akuthatha isikhathi indlebe yakho yenkosini uzwe inkosi ikhuluma nawe. Isifundo sethu siyavela kubhuku likaManani amachumi amathathu lantathu esincinyane amachumi amabili lasikhombisa sisiya kumachumi amathathu lantathu. Siyabala ilizwi lethu. Basebembikela bathi safika elizweni owasithuma kulo njalo ngeqiniso ligeleza uchago loluju lalesi isithelo salo. Kodwa ke abantu abahlala elizweni balamandla lemizi ibiyelwe ngemithangala mikhulu kakhulu njalo ke sibone khona inzalo kaAnaki. Ama-Amaleki akhile elizweni leli ngeningizimu lamaHethi lamaJebusi lama-Amori akhile entabeni lamaKhanani akhile elwandle lwaseJordani. UKalebi wasethulisa abantu phambi kukaMose wathi asenyukeni lakwenyuka sidle ilifa lalo ngoba silamandla okunqoba. Kodwa amadoda enyuka laye athi kasilamandla okwenyuka ukunyikela kulabo bantu ngoba balamandla kulathi. Basebeveza umbiko emibi ngaleli lizwe ebantwini bako-Israyeli basebesithi ilizwe esidabuke kulo ilizwe elidla abantu abahlala kulo. Labantu bonke esababona phakathi kwalelo lizwe ngamadoda amade amakhulu. Lalapho sabona iziqhwaga amadoda kaAnaki avela eziqhwageni. Lemehlweni ethu sinjengentete njalo sinjalo emehlweni abo. Hlobo zami ezithandekayo, indaba esiyibalayo yindaba yenkambo uThixo alayo yokususa abantu emhlabeni esiya ezulwini. KwakuyiKhenani yemhlabeni imbali eyenza uNkulunkulu ukuthi aveze ukuthi uzasusa abantu kulumhlaba besiyahlala elizweni elingcono, ilizwe lesithembiso. uNkulunkulu kusukele kudalweni komhlaba abantu bewele esonweni waba lendlela yokusebenzisa abavumayo ukuba ivezela intando kaThixo ehamba lawo. Sihlangana lapha lo-Israyeli, uNkulunkulu umkhethile ukubana aphume eGibhithe ahambe esiya eKhenani. Phakathi kwenkambo liyakwazi okwenzakalayo, kodwa ngifuna lapho esifika khona lapho ukuthi sebefikile emngceleni basuka entabeni yomthetho iHorobhi 11 days basuke khona sebeseKhadeshi. Sokusela ukungena kuphela eKhenani. Isihloko hlobo zami ezithandekayo ngicela usibhale khona lapho ngikhaya. Akusekude ekhaya ASAMBENI SIYOFIKA. Akulandaba ubona kuyini esiphakathi kwakho. Akulandaba ubona kuyini okuzwayo. Akulandaba ubona ugula kanganani. Ukukholwa kuJesu ngakuvalwa izinto akusekude ekhaya. Nxa befika kule indawo sifika Israyeli ekhohlwa ukubana uNkulunkulu wenzeni izolo. Uchaphe ulandlo olubovu ngesandla sikaThixo. Ubonile ukuthi uNkulunkulu lamandla wokususa abantu eGibhithe ngesandla sikaThixo bakhohlwa.
U-Israyeli nxa efika emngceleni weKhanani kwanda kuye imicabango eyokubona ukuthi izinto zinengi ukudlula uThixo akwenzileyo. Nxa besemngceleni ingqondo yabo isuka igcwale izinto ezenzakalayo. Funa ngikhumbuze ohleli ngikhaya, izikhathi eziningi umngcele ungafika kuwo ungakhangelelanga omele ukwenze, uyalibala ukhohle lapho uyakhona. Abantu balungisa imtshado sebesemngceleni okungena emtshadweni bayalibala behluleke ukugcwalisa umtshado ngesinqumo esingcwele. Abantu hlobo ezithandekayo abantwana emngceleni okukhula bayehluleka ukubamba impilo ngendlela efaneleyo. uThixo uthena bambelela siyakufika sokuseduze ekhaya. Phila indlela kaThixo ngoba uJesu uthembisile. Nxa sokumele bachaphele phetshe umcabango uyafika. uMosi uzwa uNkulunkulu ekhuluma laye athi yena tshela amadoda lapha ali12 baphume bake behlola ilizwe leKhanani. Phakathi kwamadoda la wadopha oyedwa ngesizwe liyakwazi ukuthi 12 ngamagede esiyangena ngawe ekhaya. Lo Jesu walafundi ama12 ngenye indlela wayeveza ukubona inamba leyi linombolo itsho ubuNkulunkulu okuthile lenkambo yakhe labantu bakhe. IBhayibheli liyaveza ukubana baphuma kamadoda ehamba esiya hlola umuzi waseKhanani. Nxa sisehla ngendaba iBhayibheli lona bakhamba bayahlola. Sebeqedile ukuhlola sifika kuvesi 27 lapho esibale khona ukubana baphenduka belombiko. Bafika belombiko, uIsrayeli uhlezi usethule ulindele. Besizwa ukuthi nampayana bayeza bayathokoza, sesiya kuyangena ekhaya, sesiya kuyaphumula, sesichikachikile enkangala, sithwele nzima ngempilo esemhlabeni, sesiyaphumula kulizwe lethu esilinikiweyo. Amadoda abika kuhle kwakuqala. Bakhuluma indaba enhle beqalisa. Bathi bona sihambile elizweni osithume kulo. Ilizwe ngempela elilobisi, ngempela liloluju. Ngamazwi aqinisekileyo la. Yiwo kanye qho umlimi abathembise bona ubana ilizwe baya kulo liloluju lilobisi. Kodwa ke uhlupho ngemva kokukhuluma amazwi amahle bayachibilika. Bathi kodwa indawo esiyibonileyo lo umuzi leli dolobho lamadoda amade, lamadoda alamandla, lamadoda njalo ayesabisayo, futhi kulemiduli emide esingeke siyidilize. Hlobo zami ezithandekayo, sabizwa ekukholweni, sabizwa evangelini. Uyakholwa kuJesu Kristu wena, wabhaphathizwa, funa uyisethekele, awukabhaphathizwa, kodwa inkonzo ilalele. UThixo uthi uzile ekhuluma lawe, uthi wozani kimi lonke lifuna ukukholwa kuJehova kulamandla. Kodwa uhlupho kulo mduli osuwubona, uhlupho kule report, kule mbiko zakuwe osutshelwa ukubana ukukhonza kunzima. Kulo mbiko osufika engqondweni yakho ukubana ukuya enkonzweni ngokwabomama. Kulo mbiko ofika kuwe ongayisiwo othi kulo mduli omkhulu. Ngicela ukukukhumbuza hlobo ethandekayo. Xa ungilalele emlaleli ngicela ukukukhumbuza kakahle ukubana ivangeli elombuso ngelabesilisa, ngelabesifazana, ngelabantwana, ngelabanothileyo, ngelababusayo, ngelabafundisi, ngelabalandelayo. Wonke umuntu hlobo zami ethandekayo uJesu wamfela eCalvary. Uyakubiza ukubana sonke siyengena ekhaya. Nxa beqeda ukwenza umbiko ongayisiwo nalo ukuthi kule mduli kwahle kwafaka ingqondo engayisiyo. Abantu akade bethokoza, abantu akade bebona ngani into ziyabakhambela kuhle, bahle batshintsha baqalisa ukuba ngabantu ababona kungasela ndlela yokuya eKhanani. Sokuvalekile. Hlobo zami ngiyakunxusa, uSathani uphakathi kokuphazamisa ukukholwa kwakho. uSathani uphakathi kokuphazamisa inkolo olayo. Namhlanje lihlezi njengemuli, khonapho ukhona othena ukukhonza ngekhaya ngumduli ngona ngizihlalele. Ukhona othena ukungangena echeche yakhiweyo ngumduli. Ubona abantu
abantu abavala indlela yokukhonza nxa bethi bona kasiyekeleni ukukhonza sizama ukunqabela umkhuhlane. Ngicela ukukutshela inkonzo nguJesu omkholwayo empilweni yakho. Nxa ulaye uwedwa ngekhaya, ulaye usemoteni, ulaye uhamba khona lapho hamba khona, wena gobisa amakhanda, ubiza inkosi, ubale iBhayibhili, ubusuhamba ngendlela kaThixo, ngendlela enjalo uza kunqoba. Ngoba ilizwi lithi lona abaloKristu baza kunqoba, ngoba uJesu tena bonke abamukelayo wabanika amandla ukuthi abathiwe ngamadodana namadodakazi ombuso wezulu. Ngemva kokunika umbiko nje, abantu bahloko nxa usiya kuvesi ngu-29 baqalisa njalo ukukhuluma namadoda bathi kulezizwe ezinengi ama-Amaleki, ama-Hiti, banengi ama-Amorite, bazasikhathaza abantu laba, ngeke sichaphe siye khona. Kodwa onguye othe hambani eKhenani nguye odala izizwe lezo, onguye othe wena hamba uyenqoba nguye othe wena wakudala, onguye okubize kukholweni ungumKristu wena, onguye wakudalayo nguye othi isono uyenelisa ukusiyekela, nguye othi ungatshiya impilo engayisiyo. Ngiyakunxusa ungalaleli okukhulunywa ngokungakubizanga ekukholweni, ungalaleli ongakufelanga eCalvary, ungalaleli ongazange abe lengxenye yokukusindisa. Nxa sendabeni zokukholwa, endabeni zevangeli, ngiyakunxusa mhlobo othandekayo, lalela uJesu ngelizwi lakhe, lalela intando kaKristu, ngoba ubiziwe ngesiphambano, ubiziwe ngegazi likaJesu Kristu. Uhleli khonapho mama, uyahamba khonapho baba, uhleli khonapho mntwana, uyabizwa ukubana asambeni sokuseduze ekhaya. Abaza kufika ekhaya ngabalandela ilizwi lenkosi ukubana chaphani linqobe umhlaba ngegama likaJesu. Ngemuva kokukhuluma lamazwi okubana kulezizwe, kwaba lendoda eyodwa engifuna ukubana sikhulume ngayo kakhulukazi. uCaleb wasukuma wathi, madoda asichapheni, lingakhulumi njalo, ngoba uThixo esimkhonzayo onguye osibizileyo. Uvesi ngu-30 nxa esekhuluma lamagama mahle uCaleb wasethulisa abantu phambi kukaMosi wathi, asenyukeni lokwenyuka sidle ilifa labo ngoba silamandla okunqoba. Asenyukeni siye ekhaya. Hlobo sami esithandekayo, asambeni ezulwini, asambeni ekhaya. uJesu silindele ngani ngoba wathembisa wathi, ngiya kuBaba ukuyalungisa indawo lapho engikhona lani libe khona. Asambeni kuJehova. Ungezwa ilizwi lesitha esinguSathane, ungezwa ilizwi lomngane, ungezwa ilizwi lemizwa, ungezwa ilizwi lento ezikudonsela khatshana. Wena hamba ngokukholwa, hamba ngesiphambano, hamba ngeqiniso likaThixo. Ubiziwe nguThixo uJehova uthena sokuseduze ekhaya. Ungalaleli enye into, lalela uKristu wakufela eCalvary. uCaleb wathi, asenyukeni ngoba silamandla. Ngithi namhlanje ekuseni asambeni ezulwini, silamandla phezu kwe-coronavirus, silamandla phezu komkhuhlane wetshukela, silamandla phezu kwezingozi, silamandla phezu kokuswela ukudla ngenxa yokungayi ezitolo, phezu kwempilo engayisiyo. Silamandla ngenxa yesiphambano, ngenxa kaJesu silamandla okunqoba. Wena bheka esiphambanweni, onguye okubizayo usesiphambanweni, oteka asambeni ekhaya nguJesu wesiphambano, nguye okumemezayo, asambeni siyakunqoba ngenxa yegama lakhe. iBhayibhili hlobo zikaThixo liyaveza ukubana abantwana bakaIsrayeli ngenxa yokunikwa ukuthandabuza bahle bahlokoma, bala ukusukuma besiya lapho kuthiwe baye khona. Ukuthandabuza kuzala ukuhlamuka. Ukhona othandabuzayo angagulelwa ubona uJesu kasekho, ukhona othandabuzayo angaswela ukudla ungani uNkulunkulu kasekho, ukhona othandabuzayo angabona engahlangananga labanengi bekhonza uthi ukukhonza kusakhonzeki. Ngicela ukukutshela ungathandabuzi, ngoba ukuthandabuza kuyasusa ubukhona bukamlimi empilweni yakho. Ukuthandabuza kuyasusa ukukholwa. Ukuthandabuza kuyabulala umoya ingcwele, ukugqugquzela inhliziyo yakho ukubana umbone uThixo evela ngentando yesiphambano. Nxa siqhubeka hlobo sami esithandekayo, iBhayibhili lithona uCaleb wasesukuma wamemezela wathi, hatshi kakwenzi. Funa ngike ngithi engxenye ungabona ngani babegcwele ukuzenza abantwana bakaIsrayeli,
kathi thina siyenzani kulezi insuku singu-Israyeli wakomoya sakhutshwa eGibhithe yomhlaba eGibhithe yesono kanti esikwenzeka isikho yini bathe bona hayi akuhambeki sibone imiduli kule mduli mhlawumbe oyibonayo umduli wokuswela imali umduli wokungayendi umduli wokungapasi esikolo umduli yokuba ngowedwa ngikhaya okhonzayo abantu bayakuhlukuluza umduli wobuvila amandla avela kuJesu okunqoba imiduli nguyothi kuverse 18 kaMateyu 28 amandla wonke anikwe kimi amandla okuduliza imiduli yokungakholwa akhona kuJesu Kristu hlobo sami ethandekayo ekuseni ngiyakunika uJesu olamandla okuqhiza imiduli ngiyaqhuquzela inhliziyo yakho kule miduli evala uKristu ukuthi unqobe sihambe ekhaya nangu uJesu uthena amandla akhona esiphambanweni bheka kuJesu udinga yena amandla akhona ukunqoba akukho emntwini akukho kwenye indawo kuvela ngoJesu Kristu wesiphambano iBhayibheli liyaveza ukubana uCaleb wasukuma kathi ngubani uCaleb mhlawumbe kungasinceda hlobo sebethandekayo uCaleb lo esikhuluma ngaye uzalwa endlini yaboJuda uJuda iso isizwe ezala uJesu ngenye indlela uCaleb unegazi lokulalela unegazi lokuhlonipha unomoya wokuhambelana lentando kaNkulunkulu engcenye ukuzisa kungaba nzima kodwa ngicela uzwe kahle ibalithi Caleb ngolimi olabhala ngale iBhayibheli lithi ukuthi a dog inja inyamazana enjani inja hlobo sabathandekayo inyamazana elandela umniniyo lapha yakhona ungayichiya uyifaka emzileni uthi kayihambe iyefika lapho ifaka umnuko isiya khona kumbe kule nyamazana oyidingayo kumbe kuhambe khona umnikazi iyatoda ilandele okuhambe khona umnikazi ngicela umoya kaCaleb ungene kuwe mKristu ungene mama kuwe ungene baba toda indlela Jesu phakathi kwe-coronavirus hamba lo Jesu phakathi komkhuhlane gijima lo Jesu phakathi kokuswela phakathi kokufela toda we need a Caleb of these days uCaleb wanamhlanje ozagijima etoda isiphambano ozahamba elandela indlela kaJesu funa singathi engcenye babezenzisa ngakuthiwa sibone abantwana baka-Anaki ababebesaba ngobani Nga ungavula ukhona lapho ngekhaya izikronike 20 ezakuqala iverse ngu6 lapha kuverse ngu33 bathe bona njalo sabona iziqhaga abantwana baka-Anaki abavela kuziqhaga saba njekubo njengentete iziqhaga ngobani ungabala ku chapter ngu20 izikronike ezakuqala verse ngu6 kuthiwa khona ama-giants aleso sikhathi ngamadoda ayeleminwe engu-12 6 ngapha 6 ngapha uye emazwane angu-12 6 ngapha 6 ngapha la uyazibonela umuntu onjalo ngamaphambi kwakho indlela kayikho bakhuluma ngesiqhwagaqhwaga ngicela ukukutshela babeqinisile kwakuneziqhwaga baqinisile kodwa ngiyakuthembisa isiqhwaga uJesu uthe kasambeni ngizanqoba ngesiphambano sasiza phambili sasikhona isiphambano nasibusisiwe sesinesiphambano esafa isiqhwaga seziqhwaga uyenelisa uJesu kunesiqhwaga esiphambi kwakho esokufa kunesiqhwaga esiphambi kwakho esebhubhane lomhlaba wonke wena lo kunesiqhwaga esiphambi kwakho esokusela kunesiqhwaga sobunzima esokungakhonzi kunesiqhwaga semimoya kawulane busuku uphuma amanengi mhlobo othandekayo uhlezi khonapho usedolobheni usemakhaya uhamba ngaphi ngiyakuthembisa namhlanje ekuseni ukhona uYesu uthi amandla wonke anikwe kuye ikhona igiant ezanqoba uhlupho lwakho lukhona uhlupho lalo lwenze kuJesu isiqhwaga sesiphambano lanqako kulesiqhwaga eKenani oyehamba labo sasisiqhwaga uJesu wayephakathi kweyezi bengamboni isiqhwaga sabo sikhamba sibathungamela wakumele bathi ohamba nathi mkhulu ukudlula seKenani siyakunqoba mKristu othandekayo hlobo othandekayo ohamba nathi mkhulu ukudlula umhlaba osihlukuluzayo akulani siyasindwa emhlabeni akulani impilo
kunzima mhlawumbe lokudla kukho etafuleni nasi ithemba ekhaya sizahamba ngoJesu wanqobayo ekhaya siyafika ngoba uJesu wathembisa wathi wozani kimi lonke liyasindwa ngumhlaba likhathele ngizakuliphumuza ukhona okukhathazekileyo kulesikhwakhe esimhluphayo ukhona ngikhuleka namhlanje ekuseni ukubana umoya kaCaleb wokulalela uThixo kawungene kuwe oba yinja kaJehova tota indlela yesiphambano hamba ngendlela kaThixo gijima ngelizwi likaJehova bamba isiphambano ungekeli intando kaThixo yesiyanqoba ngayo ngoba uJesu wanqoba ngokulotshiweyo wathi kulotshiwe wanqoba abazanqoba ngoCaleb abagcwele umoya kaThixo abathi kulotshiwe lanxa sigula siyakuhlala esiphambanweni lanxa sigulelwa siyakuhlala esiphambanweni lanxa sifelwa siyakuhlala esiphambanweni kuyini okukhathaza mhlobo omthandekayo kuyini okuhlupha ekukholeni kwakho bambelela namhlanje ngeSabatha bambelela kukhona ukuphumula yebo uphumule kuphela namhlanje kodwa ekhaya likaBaba sizophumula kukhona ukuphumula sishikashike enkangala yomhlaba enkangala enzima asambeni ekhaya sizakunqoba sibone izikhwaka inkulumo eyigcwele kweIsrael sibone ubunzima namhlanje ngiyakwazi inkulumo ekhona corona virus isikhwaka esihluphayo ngiyakwazi sibone ukugqoka amaphepha emlonyeni sibone ukuthwala nzima konke kuyize uJesu wanqoba konke kuyize uJesu wanqoba asibhekeni kuJesu ngoba uJesu Kristu uthembisile wathi sakunqoba ngani ngoba yena wanqoba lathi siyakunqoba ngasiya kuManani chapter 14 ivesi ngelakuqala ngemva kokuthi uCaleb esesukumile phela uCaleb wayengayedwa bevela bona ukuhlola ilizwe bakhamba bashumi nababili abangu10 bonke bahambisa indaba engayisiyo kwakuthi bakhulume uMose wethe bayakhangela kwakuqala ukuthi ilizwe linjani okwesibili ilizwe lakhona kuvela lona lingaphi kwakhona okwesithathu bayebheka ukubana indawo yakhona ingcono yini kule ndawo esivela kuyo kumbe funa engxenye alikabi yini ilizwe bele singene kulo kwakumele bakhangele njalo ukubana abantu abahlala khona banjani njalo baqinile yini balamandla yini kumbe abalamandla banengi yini kumbe balutshwane njalo okokuqina kwakumele bakhangele ukubana ilizwe leli lomhlabathi ovundileyo yini kuyalimeka yini bona babuya bephethe okubili kuphela okweqiniso 1 ukuthi umhlabathi wawuvundile babethela amaqabu ngamagrebusi yaba bethele lomkhiwa wokuprove ukuthi ilizwe liqiniso livundile njalo babuya bakhuluma ukuthi sithwele kanje bethele ugatsha kuthi olalusinda ludinga ukuthola ngamadoda amabili kwakuyiqiniselo sokuthi iKhenani liyangeneka hlobo sabesta ekhaya basilindele kuyangeneka ekhaya ezulwini basilindele badinga wena badinga mina ukukholwa kuJesu ukubona sibe mazi ukubana uJesu akuthembisayo sizakunqoba uCaleb eseqeda ukukhuluma kabamzwanga kuthiwa sekusukuma omunye wakhe uJoshua bahamba bengu12 kodwa amadoda amaleqiniso mabili kule ndaba lapha bahamba bebanengi kodwa balutshani abamela iqiniso likhonza ngikhaya libanengi bayingcosana abazafika ekhaya ngokuthembeka ngiyakuthembisa amabandla manengi bayingcosana abafika ekhaya ngokuthembeka kakube nguwe kakube yimi ngoba uJehova uthi kuyenzeka ukuya ekhaya ngegama likaJesu Kristu kuyenzeka ukunqoba ngoba indlela leqiniso lokukholwa lokuphila nguJesu Kristu uJoshua kuthiwa wasesukuma wathi madoda asiyekeleni ukukhuluma kunengi uJehova usinikile ukunqoba chapter 14 verse ngelika 8 uManani uNkulunkulu ethokoza ngathi ngempela uzasingenisa kuleli lizwe asinika lona ilizwe lobisi loluju kuphela singahlamuki kumbe ukwesaba abantu bahla kuleli lizwe ngoba bayisinkwa sethu
ukuvikelwa kwabo sokususiwe kuwo nguNkulunkulu lingesabi. Hlobo sabethandekayo, lindaba imnandi. UJoshua uyasukuma uthena omunye wami kanimzwanga, sengisukuma mina nami nginike imbali enhle kulabantu ababhale imbali engayisiyo. Thatha imbali enhle yokumela iqiniso, imbali enhle yokumela uThixo, imbali enhle yokuphakamisa isiphambano. Uthi madoda, nxa uNkulunkulu ekithi, nxa sikhonza umlimo weqiniso, nxa singamaKristu eqiniso, nxa sihamba ngenkambo yeqiniso, uThixo othe siye kulalilizwe uzasingenisa ekhaya. Nxa sikholwa uThixo ngeqiniso, asambeni singesabi, singahlamuki. Uhlupho, ukuhlamuka, bathandekayo, iBhayibhili lithi kuSamuel oqala ngo-15 verse 23 litona ukuhlamuka kunjengobuthakathi. Yekela ukuhlamuka uJehova nxa ekhuluma nawe, ungahlamuki emthethweni wakhe, ungahlamuki elizwini lakhe. uThixo nxa ethena yekela isono, ungaphikisani noJehova. Angathi yena bambelela, yenza khonokho, ngoba sinqoba ngelizwi, sinqoba ngokukholwa, sinqoba ngalokhu uThixo akukhulumileyo, ngoba uthi ngaphandle kwami ngeke lenze ulutho. uJoshua wamemezela kuthiwa amadoda ahle azonda kwabakubi, batshingoise, baphatha amatshe, bafuna ukuba babakhanda ngamatshe. Kuthiwa uThixo wehla ethabanikeni wakhazimula. uThixo sekhazimule, kuthiwa amadoda amatshe awa, aphela amatshe amandla. Sephela amandla amatshe, uThixo wasethi amadoda lanza aqeda wonke. uMosi waba nguKristu wabamela, wathi akwenzi ngabantu uThixo abafelayo kumele ubaxolele. Hlobo sabesithandekayo, ngicela ukuthi sifike lapha sisiya Andrea ukufika uphetheni. Lanti uJoshua mhlawumbe engxenye singasuka singamkhuluma ukuthi wayengumuntu onjani. uJoshua uzala isizwe sakwa-Ephraim. u-Ephraim esathwa isizwe okuthiwa umyekeleni uthanda izithombe. uJoshua lo uzala khonapha. uJoshua lo ibizo lakhe nguYeshua, ukuthi uJesu. uJoshua wayesesicahlweni sikaJesu. uCaleb esesicahlweni somfundi olandela uJesu. Yibo mina iqiniso ngiyaloyisa kube laboJesu abancane okuthiwa ku-Antioch ngumsebenzi 11 verse 26 waqala e-Antioch ukuthi abafundi ngaboJesu Kristu, kodwa ngamaKristu, kuthi ngoJesu abancane besenza intando kaJesu. maKristu asifuzeni uJesu wanqobayo. uhambile ekhaya, lathi kumele siye ekhaya. wanqoba, lathi kumele sinqobe. ngenxa yegazi lakhe siza kunqoba. uJoshua ke onguJesu Kristu, namhlanje uYeshua wethu nguJesu. wanqoba, nguye esimbona kuchapter 14 esecina ukukhuluma, eqeda ukukhuluma uJehova wangenela. uJesu wahamba esiphomaneni, uJehova wangenela ibandla labumbheka kuyiwe ekhaya. Hlobo sabethandekayo, ngiyakunxusa kubana ungesabi. uthena uJoshua, abantu laba bayikudla kwethu, kuthiwa they are our bread, bayisinkwa sethu. Ayekutsho ukuthi abasavikelekanga, sesingayabathaphuza. isono kasilamandla nxa unegiant onguJesu Kristu. isono kasikunqobi, uyasiphahlaza ngamandla esiphambano. ungesabi isono, ungesabi inhlamvu eyitshelwa ngabanye abantu, ungesabi indlala, ungesabi icorona. yesabi uJesu onqobayo, yesabi uJesu wesiphambano. nguye yedwa engunxisela kuye, omele uye kuye ugijima, ngoba uYeshua onguJesu uthi kumele sinqobe, ngoba yena unguNkulunkulu othembisileyo. wathi ngilani umhlaba usiyephela. Hlobo sethandekayo, nxa sifika sisiye ebaphetheni, ngicela uhambe lapho ukuthi uJesu Kristu waprofitwa uGenesisi 3 verse 15 uza kutshaya ikhanda wayenguJesu Kristu. uJesu lo uAbraham wambona, uJesu lo engikhuluma ngayo onguYeshua wanamhlanje, owebandla lakwa-Israyeli eliye eKhenani, hathi yomhlaba kodwa iKhenani yasezulwini. wambona eyimvu eyayimele ithatha indawo kaYisaka. uJesu nguYeshua wethu namhlanje, nguye lo engikhuluma ngaye othi yena lingesabi ngizanqoba. nguye uJesu lo owathi ngemva kwe-400 years kuMalaki ebhaliwe kungasela prophet okhulumayo, uJesu wazalwa. esezelwe uJesu liyakwazi ukukhula kwakhe ngiyagijima, wasebanjwa
wasebethelwa igiant eyayisenzisa ethiwa nguSathane esandla samaJuda, kanti wayengakwazi ubamba igiant yamagiant. UJesu wafakwa engcwabeni. Ekuseni ngesonto wazwakala uJesu ephuma engcwabeni ethi amandla wonke, 18 verse chapter 10 Matthew, anikwe kimi okunqoba. Nguye Jesu engikhuluma ngayo, uthi amandla wokunqoba wavuka la engcwabeni, bandla lakwa-Israyeli elikhokhelwa nguJoshua onguJesu. Asambeni ekhaya kuyafikeka, asambeni ekhaya siyanqoba, asambeni ekhaya ngoba uJesu wahamba ukuyalungisa indawo ukubana lapho akhona nathi sibe khona, lapho ahleli khona nathi sinqobe. Ngiyakunxusa ngasiya emavesini okugoqa indaba yethu. Hlobathandekayo, uThixo ufuna ukukutshengisa ukubana wafela wena lami, wafela obuthwala nzima. Kuyini wakubonayo? And we saw the giants. Ngiyakwazi sikhona isiqhaqho esibonayo, ngiyakwazi sikhona isiqhaqho esikuhluphayo, ngiyakwazi sikhona esukukhathazayo, kodwa ngiyathembisa ngenxa yeJesu Kristu akwamukela uJesu njengomsindisi, uza kulela impi yakho yokukholwa. Impi uzayinqoba. Mntwana wesikolo, libona igiant lokungayo esikolo, yekelani ukungezwa ngemakhaya, ukhona uJesu uzalinqobela. Bathandekayo, asemsebenzini kule giant yecorona, hambani kuJesu uzalinqobela. MaKristu sesihlangana emaqenjini amancane, ungesabi, hamba kuJesu wanqoba ithuna, uzanqoba. NguJoshua osinqobelayo namhlanje. Chapter 12 uLuka, kule verse uJesu asinika isiqiniselo sokubana singabanqobi ngaye, ngoba uJoshua onguJesu uthembisile wathena ungumnqobi ngempela. La unganqoba, ungamkholwa, unganqoba, ungamthemba ngenxa yegama lakhe. Chapter 12 iverse 32 uLuka uthena, uNkosi nxa isinika ilizwi lokuqinisa, do not fear, lingesabi, little flock, mhlambi omncane. Ukhonapho ngikhaya ungumhlambi omncane, kukhona kuyigiant kwendlala endlini, ungesabi mhlambi omncane, ngoba kuyikuthanda kukaNkulunkulu ukunika umbuso wezulu. Bathandekayo, umbuso wezulu sidlula sidiliza amagiant esono, amagiant omhlaba, amagiant empilo yomhlaba, sidlula kuwo sidiliza ngegama likaJesu. Emini yekuseni ngiyakunxusa ukubana thatha igiant enguJesu, kholwa kuJesu uzanqoba. Wanqoba ithuna ukuze nawe unqobe, wanqoba ithuna ukuthi atshengise ukubana akula giant lomhlaba, akula siqhwaga, akula ngquphunga engama phambi kwakho. UJesu ingquphunga ezinquphunga zonke, ngoba wanqoba isiphambano la ngakunqobela. Hebrews chapter 3 verse ngelika 14, 3 verse 14, iBhayibheli liyasinika isiqiniselo ukubana uNkulunkulu ufuna sinqobe ngenxa yelizwi lakhe. Uthena kuverse ngelika 14 chapter 3 uthi, for we have become partakers of Christ. Sasiyingxenye loKristu if we hold the beginning of our confidence. Nasi ngabambelela kusiqiniselo esakuqala kuze bese kupheleni. Hlobo sami esithandekayo, kuthiwa singabambelela kulesiqiniselo, singabambelela kuThixo. Mhlawumbe wakholwa kuJehova, bambelela. Inhlupho zikhona, bambelela. Imduli ikhona, bambelela. Isiqhwaga sikhona, bambelela. uSathane uyabhonga, bambelela. Icorona iyabhonga, bambelela. Umkhuhlane wemimoya uyabhonga, bambelela. Umkhuhlane weminyaka ozuthi ngowakho, igiant ekuhluphayo, isiqhwaga, bambelela. uJesu yeza, bambelela. Uza kunqoba, bambelela. Siyakufika ekhaya ngoba uJesu uthembisile. Uverse ngelika 15 athi, namhla uma usizwa ilizwi lakhe ungenzi belikhulu inhliziyo yakho. Ngani ngoba uJesu wakufela. Ngenxa ukuthi wakufela uJesu Kristu, ngicela ukukuthembisa ukubana uJesu Kristu uyeza. Ngizagcina ngoHebrews chapter 10 kule verse engifuna ukucina ngayo, ukuthembisa ukubana emini yekuseni bambela kuThixo, yekela ukwesaba, yekela ukwethuka, yekela ukwethuselwa. Umhlaba sikuwo uvele uyadlula lento zawo, kodwa thina singabanqobi ngesiphambano. Ekhaya basilindele, siyafika ekhaya, siyanqoba kuphela ngenxa kaJesu owasifelayo eCalvary. Singaba Hebrews 10 ngawo siya
ku Efeso 2 verse 13 to 14 uEphesians uthena lina lalikhatshana lesiphambano ngenxa kaJesu isiqhwaga sakulanda phakathi kokunyeya sakulanda phakathi kwamanga sakulanda phakathi kokuthwala nzima ngebimoya ngamadlozi sigqokisa indlukula sakulanda isiqhwaga esinguJesu sakukhupha namhlanje usukholwa thokoza ubambele ubheke kuJesu Kristu uzanqoba thokoza ngenxa yesiphambano Hebrews 10 verse 35 iBhayibheli ibisithembisa ukubana hlobo sabathandekayo singesabi singabanqobayo uthena lapha ngakho ke asilahleni konke okungahlukuluza sibambe ithemba lesipho sakomoya sibambe lokho esakunikwayo ngenxa yokuthi singabekezela masinyane nje ozayo uyeza masinyane nje siyanqoba masinyane nje singabakaThixo verse 19 ayisibo okubuyela emuva siqedwe ngumhlaba siyaphambili maKristu athandekayo namhlanje emini ekuseni ngicela ukubana ngikukhumbuze nami ngisikhumbuza uJesu uthena wasanika imini njalo likhathele lisindwa masinyane nje siya ekhaya ngiyakunxusa kuJesu Kristu ayisibo okubuyela emuva ayisibo okunqoba iziqhwaga isono isiqhwaga uSathani isiqhwaga wathi uJesu wanqoba wavuka engcwabeni wathi all power has been given unto me wakamandla ukunqoba akuJesu mama othandekayo nqoba ngoJesu siphambano ekhaya siyahamba jaha nqoba ngesiphambano nazwana mntwana nqoba ngesiphambano bafundisi bami amatshetshi sowathungamela kasinqobe ngesiphambano ngiyakunxusa nasifika kwelesigaba ukubana bambelela uJesu yeza bambelela ekhaya basilindele ingoma ithena naphana bayahlabelela ngiyabezwa bathandekayo kasikholani kuJesu kunjalo uma ungavumi ubhala lihlupha ukunqoba kuJesu Kristu ukukholwa isihluthulelo sokunqoba ama-giant omhlaba ukukholwa ngamakhiye okunqoba isono uThixo kakuchika akubhadise uhlezi khonapho vuma kuJesu Kristu Nkosi bese ngidinwa nginika amandla Nkosi bese ngikhathele nginika amandla Nkosi bengakhonzi ngicela ukungena kunkambo yokuhlangabeza uJesu ozayo uNkulunkulu lokuthula akubusise uJehova agcina impilo yakho uJehova agcina ukukholwa kwakho uJesu nesiza simhlangabeze emkhathini sisiya ekhaya masinyane siyahamba ekhaya inkosi kubusise ngasikhulekayo asicimezele sikhuleke Baba sezulwini siyabonga Musa lothando osenzela wona Jesu phakathi kweziqhwaga zempilo ungumnqobi nganxa ngegazi lakho siyacela ke lele gazi lo moya wakuCaleb lo moya wakuJoshua ukuma lanxa umhlaba uqamba amanga ngebizo lakho lanxa umhlaba ureport ongayisiki ngomthetho wakho sicela ukuma simele uThixo ngilapha Nkosi ukuvuma ukuthi ukujumayela awungeze ngisindise umoya ongcwele kawuze kimi ngiyakhulekela umama ohlezi ngikhaya ohamba emoteni olaleleyo okhangeleyo obonayo mncedise ukuma emile phakathi komthetho wakho lelizwi lakho ekugcineni nxa usugoqa umhlaba engikukhulekela kaJesu ukuthi umhlaba wonke kuhlanganisela laba engikhulumayo laba phathe imtshina labezayo sisindiswe sonke siye ekhaya ngoJesu ngiyakhuleka amen